Mae'r gwall ma fel DJ Dilys, ti'n mwyn? Dyma Rodri, Will, Cerys a Osh, a ni gyd yn gweithio gyda'n gilydd. Ni wedi cael eu cloi mewn stafell a'r person diwetha i adael sy'n ennill. Dim ffôns, dim tech, just 3 mystery item yr un. Ac mae Iestyn, a.k.a. Budget MrBeast, wedi rigio cameras i ffilmio popeth. So, beth yw'r plan ne? Should we reveal one item every awr, ne? Dwi eisiau agor i'n rhoi beth fe. A fi. Okay. M&M's. Sy'n ddod o? Colostomy bag. Chicken gyfan. Oh, yes! Is there someone else in there? Na, paid nagos. Is that only? What is that? Is that Marian hwnna? Be ti, Pablo Escobar? Just £300 for cash. Why? Why? Ti'n bachgen bert. Oce, neis, bach yn bron. Cron pedwar. Yn y flwyddyn 1953, symudodd fy rhieni, Halin fy mrawd a minnau o ardal Eryri i bentref Capeliwan. Peth sy'n cael y gift ma, Wyn. Ma' hwn i'n rock. Ma' hwn i'n rock o'n dyn hyn. Cael ei teimlo. Os ydi wrthrych Rodri i ddangos i ni? Fi wedi dod â badminton set. Let's go. Well, I think. And then just go on one last. Mae Will wedi ymadel yn ni. Yeah, the fucking stunner roll. I think this might be it. I wonder os wneith e o'n agos. Da iawn, champ. Mae'n dod â fi. Yes!